nanone kandi kuri wowe ufite gahunda nkuboneye indi nzu nziza ya konoshi. Iyi nzu iri hano i Masaka ruguru cyangwa se muri kiriya gice cyo haruguru y'ibitaro bya Masaka hari hagiye kwimukira CHK. Ni ruguru unyuze aho bita kwikona, ni muri Gako. Ni iminota hagati y'10 na 15 uvuye ku bitaro bya Masaka, ni iminota 20 uvuye i Kabuga n'amaguru, ni iminota kandi 20 uvuye mu Biryogo i Masaka ku isoko. Ni inzu rero nkuboneye iri mu buso bwa metero kare 584. Urumva ko ikibanza ubwacyo ni kinini, hafi ibibanza bibiri. Ndebera kuntu ikibanza kingana. Ni inzu iri muri parcelle nini ku buryo wakoreramo n'ibindi. Nka hano hantu imodoka iparitse wahakorera n'ibindi bintu byinshi. Ushobora gushiramo izindi nzu, ushobora kuhakorera ubworozi, urugero bw'inkoko n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni inzu rero iri kugurishwa miliyoni 21 zishobora kuzamo n'ibiganiro. Nimba ufite gahunda, wowe nyandikira kuri iyo nimero iri kuri screen, iri kuri WhatsApp cyangwa se umpamagare. Impamvu miliyoni 21 zishobora kuzamo ibiganiro, iyi nzu urabona ahagana hepfo, mu ruhande rwo hepfo umufundi yaturiye sima, kandi turi mu gihe cy'imvura hahita haba kuriya. Turiya ni utuntu dutoya two gusana. Niyo mpamvu umuntu ashobora kureba uburyo hazamo ibiganiro kugira ngo hari ahantu tuhasane, wenda tuyitere n'irangi inyuma. Ibindi byo ni urucabana. Ikibanza ni kinini cyane, nakubwiye ko ari metero kare 584. Ni ku muhanda, imodoka irinjira mu gikare, ni hanini cyane. Wahakorera ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ngaho ni mu gikari, ni ahantu watura utuje utekanye, kubera yuko ni hafi y'umujyi, ni hafi y'ibitaro bya Masaka, ni hafi ya gare, ni hafi y'Ikabuga, ni hafi yo mu Biryogo aho bita i Masaka ku isoko, ni hafi ya kaburimbo. Ni ahantu ku kagare utegesha amafaranga 200 cyangwa se 300. Ku kamoto ni amafaranga 500, 600 uvuye i Kabuga cyangwa se mu Biryogo. Ni inzu nziza nini ibereye umuryango, kandi ni ku mafaranga makeya. Miliyoni 21 zishobora kuzamo ibiganiro byatuma iyi nzu uyitera irangi, ukanasana hari ahantu nkweretse hangiritse. Ni inzu ifite igikari kisanzuye ku buryo niba ufite abana bashobora kubona aho bakinira cyangwa se aho ukorera ibindi bikorwa, cyane cyane nko kuba wakwiyororera nk'inkoko n'ibindi. Imbere mu nzu irakoze kubera ko hejuru inzu yose ni langete, iteye amarangi, wenda wasubiriza hanyuma ariko irapavomye. Niyo mpamvu hashobora kuzamo ibiganiro kuri miliyoni 21. Rero nyandikira cyangwa se umpamagare kuri iyo nimero ureba muri screen. Nimba ufite gahunda, uze dusure iyi nzu tunayigure. Nutinda urasanga abandi bayigutwaye. Uyu mama se wamunyerekera muri